Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya gatandatu ntwarante 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Munyemerere ku murongo wa telefoni duhamagare Roko Informo wacu atubwira situation iri mu bice bitandukanye by'umwihariko mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, aho rero kuva indwi yatangura imirwano ikomeye ikomeje kubera mu bice bitandukanye yaba muri Sud Kivu, muri Nord Kivu, aho urugamba rukomeye. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Yego, kugeza ubu waruduhaye amakuru atubwira uti imirwano ikomeye irakomeje yaba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Tudatinze rero turagira ngo dusangize duhereye muri Nord Kivu, utubwire bihagaze gute mu bice bya Masisi ahamaze iminsi havugwa ibitero bya hato na hato hagati ya M23 na FARDC. Yego, imirwano ikomeje muri ya Kibati ndetse na Gasheberi. Ni imirwano ubona ko isa naho yari ibasiye mu minsi itambutse ndetse kugeza kuri uyu munsi, ariko ubona ko nyuma 23 utu duce twasaga naho twari dufite na FARDC Kibati yari enewo ya FARDC ku buryo buri hejuru babonaga batari banakeneye kuba bayitakaza, ariko ubu bakaba basa naho bamaze kwitakaza iri kugenzurwa na 23, kandi ubona ko imirwano igikomereje muri utu duce duhera dusa no tuva muri Kibati za ndetse za Gasheberi, naho ubona ko 23 hafite umwanya munini cyane kandi ko hafite kuba iriwe yagenzura mu masaha make ari imbere. Yego, kugeza ubu kubirebana n'imbaraga ziri kugenda zongerwa kuri buri ruhande byo bihagaze gute? Abarwana n'abari basanzwe cyahari gukorwa deployment ishya? Deployment zirahari ku rwego rwo hejuru ngaha muri iki gice cya Kibati. Turabona ko FARDC ndetse ku buyobozi bwo hejuru cyane Kinshasa barimo basa naho basakuza cyane mu buryo bwo kuba M23 yarigaruriye aka gace, kandi ubona ko ifite ubusatirizi bwerekeza mu bindi bice badashaka gutakaza. Rero umusaga urahari cyane ku ruhande rwa FARDC, ubona ko byanze bikunda ariyo mpamvu M23 yashizemo imbaraga cyane zo gusunika iyi coalition kugira ngo babashe kugenzura igice kinini, niyo haba musaga byibuze anafite ubwirinzi bw'igice cyiza baba bamaze gusa naho bagenzura. Yego, mu yandi makuru rero bikomeje kugenda bivugwa kandi binatangazwa ko igisirikare cyangwa cyamaze kwinjira muri iyi mirwano. Mutama, kugeza ubu aba basirikare baturutse mu makungu bo bahagaze gute ku mirongo imbere y'urugamba? Ni igiki bari gukora? Wenda twavuga ko ari umusaruro kuri FARDC mu makuru mufite kugeza ubu. Yego, izi ngabo za Ngora zaje zifite imbaraga ndetse n'ibikoresho biri ku rwego rwo hejuru, yaba drone, indege ndetse no ku butaka. ubona ko batari boroshye, ariko habayemo ikibazo gikomeye cyane muri coalition barimo, bitewe no kuba barahuye n'ikibazo cyo kudahuza ururimi na coalition, no kuba bari muri coalition imaze igihe mu mirwano yari isa naho yarambiwe cyane. Nko mu gice cya Minembwe niho byagaragariye yuko izi ngabo za Ngora zahatakarije cyane. Rero uri kubona ko mu operation ari kuba hirya no hino, yaba muri Warikare cyangwa muri Masisi, ahantu izindi position z'abagabo bo muri Ngora bari muri coalition imwe n'aba FARDC. Murabona ko ikandege nyinshi bakibishyiramo cyane bitewe n'uburyo batererana ku rugamba byagaragaye mu gice cya Minembwe mu mirwano yari imaze iminsi habera, kuko izi ngabo zahatakarije cyane. Yego, mu yandi makuru akomeje kugenda agarukwaho nuko kugeza ubu muri turi naho UPDF bayibushije kwinjira muri teritwari ya Mahigi. Reka tubwira abadukurikira ubwo turagaruka noneho tujya no muri Sud Kivu naho tureba ibyaho. Mu ntara ya Ituri, ubuyobozi bwa teritwari ya Mahigi bahisemo gukaza umurego mu kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo z'amahanga ku mupaka na Uganda, aho ubuyobozi bw'iyi teritwari
biciye kuri Colonel Jacques Disanawo Luwala yangiye kumugaragara ingabo za Uganda n'ibikoresho byazo kwinjira mwakariya gace zinyuze ku mipaka yahitwa Anzinda, ahitwa Kalombo. Amabwiriza yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu yerekana ko iyi mipaka ibiri irebwa n'icyemezo, umupaka wa Anzida wa Kalombo. Guhera ubwo rero ntabwo ingabo za Uganda cyangwa se ibikoresho bya gisirikare bizemererwa guca aho bitabanje guhabwa uruhushya n'ubuyobozi bw'intara nk'uko bigaragara. Icyakora abayobozi b'inzego z'ibanze basobanura ko iki cyemezo kigamije gushimangira no kugenzura urujya n'uruza ku mipaka no gukumira ibikorwa bya gisirikare bitemewe muri akara karere nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye zo muri Congo. Iki ni icyemezo kije gikurikira amabwiriza ya guverineri w'umusirikare w'intara ya Ituri akaba n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Kugira ngo aya mabwiriza ashyirwe mu bikorwa, serivisi nyinshi z'umutekano izerekeje ku mipaka zirimo ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka DGM, ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ANIR, ubuyobozi bushinzwe kugenzura imipaka na polisi ishinzwe imipaka. Ni muri urwo rwego rero abayobozi b'uturere bashimangiye ko iki cyemezo kigomba gukurikizwa nta kurobanura, bikaba bije mu gihe ingabo za Uganda zimaze igihe kinini zifatanya n'igisirikare cya Congo FARDC mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Mutama rero ndagira ngo rero tudatinze utujyane muri Sud Kivu naho tubwire situation iri ku mirongo imbere y'urugamba. Muri Sud Kivu bihagaze gute? Yego, muri Sud Kivu muri Trend Rusizi imirwano n'ubu iracyarimbanyije muri axe ya Rurimbi ndetse na Kigugwe. Ni muri Burengerazuba bwa Sange. Ubona ko iyi mirwano ahangaha FARDC n'Ikwariso bari kumwe isa n'ifite impungenge n'ubwoba cyane bitewe n'izi pozisiyo za M23 ziri muri Runingu n'isange. Ubona ko basa naho banga ko habaho kuba babinjirana mu bice bisatira umujyi wa Uvira, ariko ukabona ko ibitero bagaba ahantu ari pozisiyo ziyubatse ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa M23, ari byo buryo ubona basa n'abeshyira kugira ngo barebe ubushobozi n'imbaraga zihari cyane, kuko uhereye ku munsi w'ejo ndetse n'ibitero by'umunsi byose bibaho ubona ari nko kugerageza, kuko iyo bibashije gusa n'ibizamuka muri utu duce ubona ko M23 ibasha guhangana nabo kandi ikabarasa bikomeye cyane, ku buryo n'ubu ubona ko kuri aya masaha muri utu duce basa naho aho bagabye ibitero bari bahakuwe bakaba berekeje mu bice n'ubundi baturutsemo, ariko ubona ko bidateye imbaraga cyane kandi M23 ishobora kuba yafata imyanzuro ikomeye bitewe n'ibi bitero bya buri munsi bimaze imwe kugera muri 3 bigerageza guterwa muri aka gace ka Sange. Rero ni imyanzuro ishobora gufatwa M23 ku buryo ushobora kubona habaye impinduka cyane haramutse habayeho kwataka mu buryo bwo kwerekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Indi mirwano iri mu gace ka Minembwe, aha hamaze naho iminsi imirwano ikomeye cyane muri izi ati ubu ngubu bivuga ko aho umwanzi akubitiwe muri Mikenye ubu asa naho yerekeje mu bice bya Mitamba no ku Ndondo, ariyo imirwano isa n'iyerereye muri aka kanya, ariko ukabona ko byanze bikunze n'ubundi M23 igikomeje gusa naho yiroha ku mwanzi nko mu buryo baba baje ari bo bagaba ibitero kenshi kugira ngo barebe ko bakwisubiza uduce bagiye batakaza muri iyi mirwano imaze iminsi iba. Ariko M23 yo urabona ko intego yabo ari ukubarasa basa n'aberekera mu bice baturutsemo, kandi ubona ko harimo kwigarura uduce twinshi ku ntego bafite muri iki gihe, uburyo bwo kubasha kugenzura umutekano muri kiriya gice cya Minembwe muri akisi bagenzura. Yego, kugeza ubu ni nk'izihe mpinduka ziri kugaragara muri ibyo bice navuga ko bimaze amezi hafi 2 biri kuberamo imirwano? Ni iyihe mpamvu kuri ubu utwo duce dukomeje kuberamo imirwano akabura uruhande rutsimbura urundi mu buryo bufatika? Yego, nk'ubu muri iki gice cya Minembwe urabona ko hari imirwano hamaze iminsi cyane, kandi urabona ko hari uduce bamaze gutakaza cyane ubu turi kugenzurwa na M23 natwirwaneho. Ibi rero biguha kubona ko M23 hari impinduka zimaze kubaho cyane mu mirwanire yabo, uzi ko bagabwaga ibitero buri munsi, ariko
ukaba ubona ko ubu kubagabaho igitero bihita bibamo ingaruka yo guhita koalisiyo ibaho gutakaza cyane. Ubona ko bisa naho koalisiyo organize ifite muri iyi minsi, bitewe n'uko ubona bari baramenyereye gukoresha drone cyane ku rwego rwo hejuru, akaba arizo zihari intambara umunsi wose, aho zimaze gucogora zimeze nk'aho ari nkeya kuri front line. Urabona ko hariho intege nke cyane kuri koalisiyo, ku buryo ubona ko aribo bagaba n'ibitero bikarangira bambuwe n'igice bari basanzwe bakoreramo wizero, ku buryo ubona ko harimo intege nke cyane kuri koalisiyo. Hakaba hari umuvuduko udasanzwe M23 twirwanaho bafite muri iyi minsi, bitandukanye n'iminsi itambutse baraswaga ubutava aho bari cyangwa inshuro nyinshi ugasanga baratakaje. Yego, kugeza ubu navuga ko imipaka myinshi irafunze. Ese Burundi bwa bukomeje kohereza abasirikare, byaba bihagaze gute ku birebana no kuboko kw'abarundi kugeza ubu? Ibi birakomeje cyane. Burundi ntabwo bahumeka, nta nubwo baruhuka kohereza ingabo, bitewe n'uko koalisiyo aho irwanira hariho hose haba harimo abasirikare b'abarundi benshi aribo biganjemo. Rero urabona muri iyi minsi hari kuba ikibazo cyo kurwana ntibagere ku ntego z'icyo bashaka, hakabaho gutakaza ndetse n'impfu nyinshi. Urabona ko byanze bikunze Musada ni buri munsi ingabo z'u Burundi ziracyaza, ni ibintu bigaragara hano muri Uvira. Ndetse ku munsi w'ejo hari n'amakuru meza hano kandi y'ukuri yuko hari ingabo z'u Burundi zari zije gutanga Musada, ziza gutegwa mbushi hano hafi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, kandi nibwo zari zicyambuka, ntabwo zari zisanzwe ku butaka bw'u Rwanda, kuko zari zigifite impuzankano y'iwabo. Kandi uzi ko stile bafite muri iyi minsi ari uko bagera muri Kongo hano muri Uvira bagahita bahindura imyenda, uburyo utabatandukanya na FARDC hatabayeho kuvuga ngo bamenye, ntabwo ushobora kubatandukanya. Aho ahubwo byagenze gute? Aho baraje baza mu buryo bwihuse cyane muri iyi mirwano yari izasange, mu buryo bari baje nk'abaje mu Musada baturutse i Burundi, bageze ku mupaka bakaba inzira, biba ngombwa ko imodoka zisigara aho bakoresha amaguru mu buryo bw'ibanga, kuko basigaye bakora ibintu hariya muri kara gace ka Uvira cyane, bashatse kugaragaza ingabo zambuka ko ari iz'u Burundi zije muri aka gace. Bikaba byagaragara ko ari izo, ariko bikaboneka ko zari zisanzwe ziri ku butaka bwa Kongo, atari izivuyeyo muri iki gihe cy'ubu. Zaje mu buryo bwo kwiyoberanya. Rero M23 yari ifite amakuru ahagije, kuko nta Musada wundi wari kuva Baraka ngo bikunde, ahubwo bo bategeye ko n'ubundi Musada uri buturuke i Burundi, kandi biba byo babatega mbushi. Rero habayeho kuraswa bataragera aho bagiye gutanga Musada, biba ngombwa ko bahamagara ko bitagikunze, bitewe n'uko basanze mu nzira hari ikibazo. Ariyo mpamvu ubona ko n'imirwano yabaye ejo sange koalisiyo itabyitwayemo neza cyane, byayigoye bitewe n'uko yari yiringiye Musada ukahagera mu masaha atari ngombwa ko wari ugikenewe. Urumva rero ko uruhare rw'ingabo z'u Burundi hariya muri FARDC na n'ubu ruracyakomeje nk'uko byari bisanzwe, ingabo ziza buri munsi. Mu bice bya Mwenga aho kugeza ubu bihagaze gute? Navuga ko Mwenga naho hamaze iminsi havugwa imirwano itoroshye, ho update mufite ni izihe? Yego, Mwenga agace karimo imirwano, kandi ubona ko n'ubundi yatangijwe na M23, kuko niyo yagabye igitero ku makuru bari bafite yuko bo bashobora kukigabwaho ndetse hagakoreshwa na drone. Babaye nk'ababikora mbere, bo bigabira ibitero muri kano gace ka Tara, Murundu na Buruni. Aha ni imirwano yari iri, ariko utuduce uko ari dutatu bagabye igitero twarimo pozisiyo za koalisiyo, bari bari kwiorganiza mu buryo bashakaga ko nabo bagira pozisiyo ikomeye, bakajya babasha kugaba ibitero nko mu tundi duce turi kuberamo imirwano. Ahangaha rero habayeho gutakaza, kuko utuduce uko ari dutatu batwambuwe na koalisiyo, yatwambuwe na M23 ku mirwano yabahuje kuva ku munsi w'ejo. Ndetse ubona yuko batari hanoroshye, kuko iminsi ibiri ni myinshi cyane ku rugamba rwari rutunguranye nk'uru nguru, kandi ubona ko koalisiyo yari isa nawe itaritegura neza, kuko yari itaranoganya umunsi wo kuba bagaba ibitero kuri M23. Yego, reka dukomeze amakuru yacu turebe ibijyanye n'ibiri kuvugwa n'ubundi ku birebana na Kisangani.
M23 iratangaza ko hari abakomando bayo bari kujya gukora operasiyo Kisangani. Ubundi mu by'ukuri ibi bitangazwa byari bitangajwe na Dr Barinde Oscar, ni ukuri koko ibi biraba cyangwa ni kwa kundi abo mu mitwe yitwaje intwaro bashobora kuvuga amagambo yo gutera ubwoba abo bahanganye? Iki kintu impamvu watanga ifatika ko kiriho ni uburyo kuri iyi saha tuvuganaho hatangiye kuba hari itangazo risohoka kuri M23 ryagiriza Kongo yuko iri kurasisha drone ndetse n'imbunda mu bice bituwe bisi mu nkengero za Kisangani. Rero aha wahita wibaza ngo niba baratanze amakuru ko bari muri kiriya gice hari abakomando ba M23 akaba ari ibyitangariza kandi ikaba iri no kwagiriza FARDC kurasa muri ibyo bice, wahita ubyumva ukavuga uti se koko muri ibi bice bari kurasa nde? Byanze bikunze rero iki ni ikintu gishobora kuba M23 iri muri biriya bice nk'uko yabyitangarije, ariko hakaba hatari hafitwe amakuru aseseye ingano ya pozisiyo ziri uko zingana ndetse n'ingabo zaba ziri uko zingana, kuko urabona ko ntabwo FARDC yajya kurasa muri biriya bice bituwe n'abaturage bikikije Kisangani nta makuru bafite ko hari umwanzi. Kugeza ubu FARDC ihagaze ite nyuma y'ibi byabaye? Birumvikana bagomba guhita bakaza umutekano kuri point d'observation ndetse bakanategura uburyo bwa counter attack mu gihe haba habaye igitero. FARDC ihagaze ite kugeza ubu? FARDC urabona ko ukurikiranye uburyo M23 mu bice byose isigaye iri kurwana n'uburyo itangiye gusa naho nayo igenda igaba ibitero mu bice bitandukanye n'iminsi itambutse ko yategerezaga ko bayirasa mu bice iherereyemo. Urabona ko FARDC hariho guhindura ingamba cyane, nubwo itabitangaza cyane ku muntu wese arabibona ko hari sitasiyo nshya baba bafite rwose idasanzwe yo gupuraninga uburyo barwana izi ntambara, kuko ubona ko basa n'abugarize mu nce nyinshi cyane. Rero hashobora kuba haboneka cyane ibitero bya drone cyane ku rwego rwo hejuru, kuko ubona ko frontline rwose ntibigikunze hasi, ntako batagerageje kandi kugira ngo bakwirire ibice byose banganye imbaraga ku buryo bahangana nayo M23 n'umuvuduko ifite, ntabwo byayorohera keretse izanye porogaramu yo gukoresha drone nk'uko n'ubundi yari yarabigenje mu bihe bitambutse. wabonaga yuko yahoraga isa naho ifite intsinzi ya buri munsi kubera intambara yarwanaga zihenze, kubera ikoranabuhanga yari ifite ryari ryubakitse muri kiriya gihe gitambutse. Abacanshuro bo ayabagezweho nayo kugeza ubu mutamu bamaze iminsi bafashe FARDC, amashya kuri bo nayo kugeza ubu, yaba bariya ba Black Water yaba n'abandi byagiye bivugwa ko hari abo muri Romania ndetse n'Abafaransa nabo bamaze iminsi bari gutoza aba FARDC twabonye bakora imyitozo ikomeye mu bice bya Ibeni. Ndagira ngo rero nabo duhe update zabo uko bihagaze kugeza ubu. Yego, bari abacancuro barahari mu bice bitandukanye, banatandukanyije n'ibihugu baturukamo ndetse na kampani bagenda bakorera, ariko ubona ko hashobora kuba hari umwuka mubi cyane muri urwo rwunge rwabo rwo kuba basa naho baba bari mu masiganwa, kuko wabonye ko sisitemu ibayeho igasa n'isiharinga, bikaba ngombwa ko M23 yinjirira yenda yakoreshwaga n'Ababiligi, uhita ubona ko FARDC ihurura ihita izana ikindi gihugu kikaza cyitwa ko kije gukora ibisimbura bya bindi kandi cya kindi ntigisezere. Rero urwo ruhurirane bakoze rurenga ibihugu habirindwi kandi bose batoroshye, hari ibihugu bisa n'ibikomeye, ubona ko hazazamo ikintu kimeze nka siriko mu mikoranire yabo no mu kumvikana, bitewe n'uko buri wese aba ashaka kugaragara ko ari ushoboye, bikazaba habamo n'ubugambanyi ku buryo wabona ko FARDC ishobora kurangizwa ndetse n'abari abacancuro ubwabo bizana. Yego mutama, tugenda tugana ku musozo, wenda niba hari andi makuru ufite tutibutse kukubazaho wayatubwira noneho tukaba twasoza amakuru yacu. Amakuru ari ubona ku muntu ukurikirana iyi ntambara aba ari hirya no hino, urabona ko sitasiyo igeze y'iyi ntambara iri muri FARDC ni ukwitega ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane, bitewe n'utu duce twa Walikale ndetse na Kisangani. ubona ko M23 ishizeyo icyerekezo cyane kandi yataka yihuta, kandi ubona ko utari uduce dukenewe na FARDC.
bishobora gutera kuba habaho intambara y'intundura irengeje izo twari tumaze iminsi tubona. Abaturage bo babona ibyo bari gukora iki kugeza ubu dusoza? Abaturage bo bari kubona ibyo bigaragara ko ari imyiteguro ikomeye ishobora kuvamo imirwano, bo bari gukora iki? abaturage bo ni ikibazo kuko nk'amakuru harafatika neza nuko muri Kisangani ho rwose urabona bariya ni abantu bari badaheruka intambara vuba vuba kuko ni ibice bidakunda kubamo intambara. Ubu bivuga ko benshi batangiye guhunga rwose bava muri utwo duce twagiye tugaburamo ibitero na FARDC kubera drone n'amasasu ay'imbunda ziremereye bataherukaga kumva. Ubu batangiye guhunga batizeye umutekano wabo ko FARDC yabarindira umutekano ku buryo nta mwanzi wabinjirira kandi ntabwo bazi urasuwari. Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane, ubwo komeza dukurikiranira andi makuru turajya tugenda tukubaza situwasiyo ugenda utubwira ibiraba bigezweho. Yego murakoze cyane.